Tongoi TV. Saa cia Vilingi wa Mauvoo. Nina wikwatyo kiwio chaku kiende na kwaila nina ukethiana ni ndangu thoche thini wa Vilingi wa Mauvoo mwendo wa saa 3:30 nithi wengi unengelelia Mauvoo tondu methiwa maende na ukitika ikonyoni situ sianthi ya Kenya na kauntini situ na indi ula kundethesya kwa lula kwanzia ya meko ni Sharon Dinda nyini ta Faith Mackenzie wa Mutunga twende kunenea kwisila nambani yitu ya utumane mukubi ilani ili 3-9-1-5 na indi ndiambia ekatwambe kuona amwe Mauvoo ala tumanengete uito muthenyani wa umundi. Ni vamwe na Atongoi kibadhukanio kukomana kwa Kalembe ndile athiriva kondu wa kwa ilia walanio wa mathiko. Enenthi makunda kindu kutetheka kumana na mulati wa kwa soko kisioni kiu. Silelua atatu kupikwa kotini wa Makueni maikonanua na kwithiwa na cheki cha nzeve. Na ekali makinyambu kuweta ungeiwa indo tawikathi ye muno kisioni kiu. Vilingi wa Mauvoo. Ni na ukethia na uthocha tutambanie imwe nginya muthia. Nzama yemwanya ila yende na kuvangithia undu wa kumumasya ula wa muyumbe wa tene wa Kibwezi Kalembe ndile niyethiwa na umbano na vala manengane mawalanio kauta maundu chathi cha kumumasya Kalembe kibaniwe kutwaiwa ni kukethiwa na mboya wakeli wa matuku nyanya mwaini ukanisane wa St. Veronica Catholic kisioni cha Syokimau musini wa Ilobi mwendo wa saa 10 cia iya mauyo na mboya ingi katwaiwa wakana wa matuku 10 o mwaini ukanisane wa Holy Family Basilica kwambia saa 4 cia kioko. Kalembe akathi kwa wakatano wa matuku 10 na yemwe mwaini umusi kwake Mbuinzau ngumo ila Kibwezi West. Mwandiki witu wa Mauvoo Daniel Mongela ni watambuka kisioni cha Athi River na atumba ni siange wa ino kwa uliku. Komiti ya uvanga chathi cha umuma cia Richard Kalembe ndile ni atwaisya kikalo cha vamwe kwi munani wo munthi walaitina wa kikalo chu metha na unani na andiki ma Mauvoo na maelesya kana chathi cha umuma cia Richard Kalembe ndile kikatwaiwa matuku 11 mwaiu omwakani wa 2021 kuya musieni kwake Mbuinzau kisioni cha Kaunguni Makindu sub county kuya Kibwezi West. Wa na kivoyo wa keli matuku nyanya June 2021 ikanisa ni ya St. Veronica Catholic Church Syokimau saa 10 na kukethwa na kivoyo kingi wa kana matuku 10 mwi wa 6 Holy Family Basilica Ilobi saa 4 cia kwacha. Ingi witano unya kwa Tongoi na Kenya onthe kuendea na kwatamba ufamily no ivindani yende na kwisila maumu wala maelesya kana cia thingi cia kumbania mathiko ni siende na utwaiwa Mbuinzau Machakos Beach Hotel, 3D Hotel ila ye Mololongo na Intercounty Hotel ila ye Portland Athi River. Na tukethiwa na muthenya munene wa kumba ni mbesa wa katatu chuma chu twangia matuku kenda
kikethwa ole sereni kwambisya saa 11 uyo. Twose binda hii kwalika kilo munu umwe ukwenda kukavu akoka nikenda wise kwithia netumya mbesino tutethesie musiwa Kalembe tuyumumasya va musiini kwake Green Park nthini wa nzama ila yatwaiwa vevikitwe ni atongoi me kivuthukanio evo Patrick Musimba ula niwe mwene kivila wa nzama ila ikuvanga chathi kiu Rose Museo ula nake niwe mui wa Kinandu Mwengi Mutuse Kiema Mwandia kati wa atongoi angi ala mavanga chathi chu na laiko yumeleseka mena movea munene nundu wa atongoi ala maendee na makwata mbau ivindani ya maomo na nzama ni abingwa wise kwithia monthe ala malikanile na Kalembe kwanzie mwe nengi wise kwithia ni machangia kumasya Kalembe onthi ya Kenya. Kwa isu nini ekanasie ni muvea na nundu mathikoni ndo twende na kusisya miao ila ya COVID-19 nzama niende na ushirikiana na authorities kanana anene kumana na ndumana market kilika nikenda tuke tumutangasie yingi. Kwa vumwe nzama ila yende na kumbania chathi cha umumasya Richard Kalembe ndile ni yakithia kana chathi chu kikatwaiwa kuya Mbwinzau ila yikibwezi West. Kumava kauntini ya Masaku, Mutongoi TV, sitwa kwa ni Daniel Mwongela. Tuitiana na nge waisuni kana gavana wa kaunti ya Kitui Charity Kaluki Ngilu na minista wa Malelu na uyana wa maundu mamisi minene Engineer Jacob Kakundi ni matambuki kisioni cha kunda kindu kusisya undu mulati wa kwa soko usu utwaiwe. Kakundi asya mulati usu wathela nukwatania masoko na uitethesya mubingo wa masoko manene kisioni kiu. Minista wengi ni wakulia kontrakta ulaungamie mulati usu andike amwika muno nthini wa muradi usu. Onesmus Chalo ni wawinange wa kwa uliku. Because of what we are trying to help with. NMD na mesimbe wangili inya kuma sub-location ine yotoni na mawithuru komawa wodini ya changwithio thuiloni wa suwe Kitui cha katika kauntini ya Kitui ni makuithi ya maitereka na silangwa kwa mutia ula kwenzani serikali ya kaunti ya Kitui kwisila muviani waki wonekana kumolangila mwendo mwasa ula menda meimantha kiwu ainena na NMD kavindani kala wakusia kwambiswa kwinzo kwa silanga uo wa kwa mutia governor wa kaunti ya Kitui Mwandu Charity Kaluki Wangilo ni wawetakana silanga uo ni utumia kimantha cha shilingi milioni 23 Ngilo ni waweta nuende kuyanisya watho wake wambe kwe NMD ma kaunti ya Kitui wa kiwu aimenda NMD kutumia kiwu kwitethia nthini wa mikalile yo ya kila muthenya na kwikithia makisuvia aiweta kwinzo kwa silanga uota kukua mbe wa mithenya 3. Mmekuja kwa wingi siku ya leo ili tuanzishe hii mradi hii kwa mutie. Tangu mwaka wa 1993 tumekuwa tukijaribu kuweka pale ya kutega maji hapa, lakini tulikuwa tunaweka mradi kidogo kwa sababu hatukuwa na pesa ya kutosha, kwa sababu nilikuwa CDF, tulikuwa tunapata pesa ya CDF. Lakini siku ya leo mnajionea hii graders na tractors tumeleta hapa na tingatinga yote, ni tingatinga ambayo itaweka mradi kubwa sana. Na hii ni kusema watu wa Kwamutie, watu wa Kavingo mtakuwa na maji ya kutosha. Silanga wone na tuusisie na maundu karibu ana ni tukwata kihubano na kihu kigethwa chandu na indo. This is an opportunity mweke kindu kitawa intensive farming mboka matunda no mwewa nundu wa silanga. This is an opportunity mwika kwithia mutu na kwiandika na mukekwatia kindu chenyu kya kwika. Number 3, itwisi withia twisila bala benzukini no twanike muno atukwende ya kwithwa na maundu maingi. Gavana ni wende kwika value chain ya witu na Kitui niyo yumasya ukiula musiopio ko uba changwithia West mwikati wetina be technology oyu ukitoyu ya kwithia nzuki anasaba amukende ya kuhundiswa withie nitwanika miatu ila misio aitwaithia nzuki kwa wingi tukwatoke mwingi na nisi kana twende kwithwa na refinery itu ya ukiba ko ino opportunity. Ongetoa kauntini ya Kitui ni kana serikali ya kaunti ya Kitui kusila muviani wa Malelu na miako ni watu wa ICSS ya kusevya kiwanza cho kuicha kunda kindu kila kimusini wa Kitui
tanzia mwe ya kweli liatandithia mawithi ululukoma kutwese biasala sio kiwanzani ki aine na kabindani kaleta mbukita kudhuima usovya wa kiwanza ki Minister Mauvoo 9Pm na miako serikali na akaunti ya Kitui Engineer Jacob Kakundi ni wawe atakana kielelo cha kutambuka kiwanzani ki ni kumana na maonyungu nisio amama atandithia kukonya eseso ya usovya wa kiwanza ki kuiva kunda Kitui Central Kitui County nundu wa kuinspect uya ula wende wa usovya kiwanza kitu kila atua maitu menda kundu kwikivathakanyo va Kitui County na uya unu nambi ochumwa kithelu na andu maitu mena mwe mwingi muno nundu wa uya ula wende indi muthenya wa umunzi twina complaints onini sia andu maitu mayenda kumana uya progress yawo na hivi ta serikali ona munene witu governor ni wa isilava na akomana na andu maitu indi hivi ta andu ala tuungamie wea engineers ma Kitui County netwa sisia progress ya wea u na tuona wea wendenesa oingi Kakundi ni wakule contract olo nenge to kandarasi ya vikena kuandika athukumi aingi na masini mbingi sia athukumi kwetu ni kanawe ya uthele kwa ivinda ikuvi kunenga atandithia aya mwanya wa kuendesha biasala sio kivo nitwa thukia contractor aende kwikia andu aingi uyani aende kwete machines mbingi uyani na kila important ni kuandika andu maitu na kutumia material maitu ma account kabro adko muthanga nikenda uya uthukumwe muthenya no tuku na chunicho tuku emphasize vandu va wiki tatu siokite kiwanza kecha kunda kendo kithia cha mina na kuthela undola wanenwa ni engineer wa Malelo Jacob Kakundi ngiripoti ya Vilingi wa Mauvoo makunda kendo ila Kitui cha katika kaunti ya Kitui neta Onesmus Chalo naendi ni Mauvoo Onesmus Chalo na kwa oyu Mauvoo alame utubikia ni kana musili munene wa makwani Martha Koome ni wakulia musumbi Uhuru Kenyatta abitukithia na itumbithia ithanguni ya serikali masitwa mama jaji thanthatu ala unaleile aibitukithia wala kati wala manoloteto ninza ya koti ya JC mamina kwithwa kithito chawu ya muthenyani wa umuthi kwa Martha Koome ula ni musili munene wa makwani wa Kenya ni wakulia musumbi Uhuru Kenyatta abikie na kubitukithia masitwa mama majaji yasu alani Joel Ngugi, George Odunga, Weldon Koril, Agri Chemulule, Judith Omange na Evans Makori kwa umusili munene wa makwani Martha Koome ni wakulia musumbi Uhuru Kenyatta abikie na kubitukithia masitwa majaji yasu methanthatu ngewaisu nituendea na kukuetea kwa ulikuku ya nondo kuendea kutubikia mesani itu ya Vilingi wa Mauvoo tuyendea ni kana esililwa atatu maungeika na fraud ni madha kwa kotini wa makuweni masikatitwe ibitio kana masikatiwe ibitio ya kubena enendi mali na mbesa kwanzia sia ukengani asu atatu alani aume eli na mundu muka umwe masikatiwe kutumia cheki na madhangu angi mavengi manzeve kubena enendi kiko cha mituki kilani cha kutata kumuya mutandithia wa ndawa cia mimea na indo meyo yenalato wa silingi ngilima na eli miongo eli na monza na mana eli ma miongo ena na nyanya esililwa atatu alama na kiwembeni eso itina kukwatikana maitata kuthoa meyo ya ndukani ya ndawa cia indo na miti kana agrovet vamo sine wote ni mathachwa kotini ulawe wote ngaliko cia makuweni omunthio weni wese kana vekwani yetawa fraud kana ivitio tona kwika ya fraud ni ulosani wa kuvena mundu utumite kiliko na ula muno matukwa utumeanzia siaki internet kana sia kulika nthini wa maundu make mutandao ni nthini wa koti munene wa makuweni na vala esililwa atatu mende yene kwani iyo na thila yukonanya ekwani yesikanie kana ivitio yesikanie ta fraud esililwa alani ya umeli na mundu muka umwe maina asome wa mavitio mo itina wangaliko ya usikatani kuhoya koti imaongele matuku makwika ukunikeli mbeange Nelias Kinywa ulawe na ukuwa miaka 39 Paul Kimani ulawe na ukuwa miaka 38 na Grace Wambui ulawe na ukuwa miaka 28 nimeumiletwe mbe wa musili wa makwani kotini wa makuweni muandu Honorable Joan Otieno ulawe anenga ngaliko ya usikatani matuku 10 makwika ukunikeli mbeange deponed by PC Dennis Nyarori
The prosecution seeks 14 days to detain the respondents at Makueni police station to enable them finalize investigation. I have carefully considered their averments on their affidavits. Kati wa maundu ala ngaliko yosikatani ene kwethwa ikunikila ni kuthoima cheki cha mbesa selesele ngili maana ile miongo monza na monza maana ile ma miongo ina nana ila yesililwa manenda kutumia kuthoa meiyo nayo na kusizia kana cheki chune cha nzeve ovamwe na mwene mwandiko ulona ndikite cheki kiu mwene wangalela manatumia kutoloka ovamwe na maundu maingi alama konetie ikwani ye koti oingine yetikilya ukunikili ukutwaiwa ndini wa musimu nene wa Kenya ulane ilovi US lilwa ane maendeye kusiwa kotini va Makueni kwa kilungu cha methene 18 na vala makaumila inge kotini matuku miongo ili na eli mamwai kwetika ekwani esililwa maneki wembini wakatatu matalokete na vala ngali ilama na inayo inathi wendea isasi ni maovisa maisalu alama na amate. Ndi ripoti ya Motongo TV kuma wote kauntini ya Makueni. Neta wa Caleb Chalo wa Motunga. Musi umwe kuya mongala ilaye kauntini ya Masaku no maende na kumya wetano kula kuisilikali na andu mangoya ulaukumatethesya kuiva mbelu ya sivitali ya silingi milioni umwendono nyanya nikenda matonye kuthika ithe wo musiu wiasiakana ithe wo atiwe nithayu matuku miongweli na kenda mwaini wakana mwakani wangilili na 19 na kubikia bauma yaisya kumuthika nundu wa mbelu nene ilaye sivitali na ni matete itheka na makanengane mabalua ma itheka kana title deed indi mayaisa utetheka. Daniel Mwongela ena ingewa kwa uliku. Musiumwe kuma mongala ilaye mumboni yeyolo na ilaye thito ndenyama kuma mwakani wangilile na 19 ni yaunya witano kwa atongo imaki silikali evo gavana wa kaunti ino ya Masaku Dr. Alfred Mutua, munini wake Engineer Francis Maleti, mbunge wa Masaku Dr. Victor Munyaka na vamwe na MCA wa Kisioki John Museku kumatethesya kuiva mbele ya sivitali ila yitoyende na kuyana kuma mwakani wangilile na 19 ivindani la matiwe ni umwewo na ula mwi wake uende na kuiwa nyumbani sio usuvia aku Chiromo. Nzomo ni mutumia wakwa na ni wawaye na kwa masivitali wa mbele vi kuma 2019 mwei wa na matuko 10 andi miti na sivitali ni yaodie mwenu kwetha twe na utoni wa kweva mbili ndwanena ni sena mama tonenge bill ni matonenge mwetu tike atuma seto itina wanaitwa manenge gena title deed na malile na maodie mwe Chiromo na twithiro na wito mwingi nundu bill la Chiromo no ito na still la ibere vino ito ila ni 1.7 na ile ngende na kumule Chiromo yu last month na 215 na yu kubikia abuno siende naongeleka. Ingi muka wa mututia Charles Kilonzo ni waelesya kana kumana mavata alame musieni ethito na wito munene nundu siana sionthe sitano ni wezi siaisye na kuma ivindane yu witola wivo methitwe matatonya kuiva ndivisyo wa sivitali ovamwe na kuvikia mavata ma musie. Nagaipandu tunya kindu twandivendia musena ate bobe na wito mwingi ta mundu so ni ngoma ni tena challenge muno nibongo kulasya atheu alame ukitwa mabikie kututethesya ni kana twane twathumu cia mutumia ni kana twithe twamana twaile kwikata. Twinena na director wa sivitali kwanzia ya simu noeleisye kana nongina ndivisu yambe kuivwa mweuta namba unengano ni kenda chathi cha mathiko kutwaiwa. Imenifikia akona bill sijui ya 1.7 ya iko Charles najua Charles Kilonzo najua anadaiwa. I cannot confirm the amount. Not the amount? Your comment on that case ni gani? There is no case. Ni mtu anadaiwa pesa. Na ni yeye peke yake ama kuna wengine? Ni wengi sana. Yes. So hadi amalize ili aruhusiwe kuchukua mwili. Okay, mpaka amalize mpaka achukuliwe, lakini ila kuna deliberations pia na familia. They are depending on what the family situation is. They can explain what is their plans about the bill, and then that will be worked out. There's something we do every day. Yumusyu uelekele medho kwa atongo imama kanisa
silikali umwe na ndumango ya ulauko matethesya kuiva ndivisu ya silingi milioni 1.7 nikana maneo mwana wa utwaisya chathi cha mathiko kila chatiiwe kuma mwakani usu wa 2019 kuma va kauntini ya Masaku kisioni cha Mongala. Mutongoi TV, sitwa kwa ni Daniel Mwongela. Na indi ni wikwate witu kana andu mamusi usu ni mobikia na kukwata utethio. Atikase makoti ni maukova ni kauka itembea na makazeti meso kimanyi ndawa yongu kamundu palvisa kandia sehemu ni yako mpaka swimming pool kuone kusio kwa swimming pool mpaka ya siana and I am your only inye swimming instructor wenu wena kwenda kwambela nzumbwa nena family nini wanene na family no yuko uko nzumbwa yu nzumbwa niki ngoni nyendia mbona kuyangu mambia mbesa mbesa ya kumende ila ngo ambe yu ko kawajiga zekini ona ne mutuma mtigo kuwi nenda umanai sindu iso ndo wandikite bai nuthe asia kuya kwa sana ukona bana na kuwe zilina mwa kuwe zena kumate sie naona muite ndianga wasitu tuwe mbeza ndina sio jije ne bidingo kulia na kuliza kwa kuliza kwani welele jau kuliza namba yako ndo hizo zenzi ni wabe nduye namba kana ni yabe ndo namba na ule kone andike kaya moja napo ja mweleze itaji la kulo ko unonginanga bolea inyu andu makwa ngebolea tikadadu kwa kina kithanze kubo kulati tembelete tika hathima wanijo yo idio boya utieta family akwiswe mboya mubemba be we wendiete maba ma utubia ba ngunite wa maikiri kase no suka se nikase Ndi ino ikavita indi ndeto ya Ngai ndikavita maudi weyo mangayo nukwasha kuikendwa na kumwingi kwa kamba kwatiania nake Reverend Lazarus Musyoka kuma kanisani wa ATG musini wa Masaku kila wachumwa saa umwe kufika saa ili ya kioko aikuithia na ndeto yithayu ndeto ya Ngai va Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba. Chadhi kenene Apostle Francis Kemeu oula musikali eudhoche chadhi ni cha kumbu cha wadhi wake mweu wa ukuse va kanisani wa Word of Faith tala kangundo wachumwa ukite wa matuku thandatu mwei wa thandatu ngilile na miongwele nemwe kwambia kwacha kwa saa ile Solomon mkubwa Wilberforce Musyoka Kasolo Eunice Chalo Kateiko Nyelo Liz Fred Zipora Eric na producer kaka Jose wa MJV na aini onde makede wako Father Mesha Kaleli na atangazi onde mambaitu maitiwa chadhiki ililo moko ni Apostle Dr. Julius Kanabio kana Senior Assistant Inspector General wa polisi na atabanya angi ndukatiwe ke nikenene Yesu ni vinya na utendio wa bakumi wa witawe Vera Beauty College. Vera Beauty and Fashion College, with branches in Nairobi, Eldoret, Thika, and Meru. We offer courses in fashion design and creative arts, beadwork and embroidery, interior soft furnishing, flower arrangement,
hairdressing, teaching skills, TOT, events planning and management, entrepreneurship, and many more. Register now and visit our website www.verabeautycollege.com. You can also call us on 0725 923 550 Nairobi branch, 0725 000 706 Meru branch, 0722 227 428 Thika branch, 0728 087 689 Eldoret branch. Vera Beauty and Fashion College, a center of excellence. Ni na udhocha ingi tuendanie imwe thini wa Vilingi wa Mauvoo. Ekali makisio cha Kinyambu ila ikisioni kila kibanda wa makonge cha ndua ni makulia serikali kulikila na kumatethesya kuthinikia thina wa ungi wa indo ula withitwe uende kisioni kiukwa ibinda ya miai itatu. Ene nthia suni maweta kana indo sio yende na kwa na vala indo isusini sia lato wa kalibu silingi ngili milioni 10 ibikiite na kwa ingi ni makulia gavana wa Kitui Charity Ngilu na gavana wa Makueni Profesa Kivutha Kibwana Malikile. Kennedy Mulinge ni mwandiki wetu wa Mauvoo. Enendi makisio cha Kinambu kila kikibwezi umeloni wasiwa kauntini ya Makueni na alama vakanete na mundo wa makonge wa dua na maende kukule serikali kusilamu vyano OCCA ili kile katika dhinikia dhina ongiwa indola wekathite muno kisioni kikwa kilungu cha 3 mevitu. Mainena na kisiseki enendi ana lamena wo mwingi ni matatata mamineta kwa makili maindo muthemba wa ng'ombe mbui na malunga na ila ni sialato munene. Na tuiba au salama na ndesi ya tuithe na challenge mbingi. Sia kuje wa indo ng'ombe. Nituje to ng'ombe kuma lastly mwai wa katatu. Koko bikomo nito mwai wa katano. Nituje wa ng'ombe kiasi cha kwamba kana ni ng'ombe sina wodhi pakube milioni 10 kwa alatu aitie pamuna mbui. Nitwithitwe tukithia na kwisiloma nthini witu na yutiani thitu nituthinitwe ni ng'ei ibinda ya samuno tuthithio makonge ni pa kwitu tubakanite na makonge king'ei kiona be batachuke kinge utwende na usia na kiitwa nikumana na kiva la maende kutula maofisa ma OCCA muti kwa kwitha matetho itu mayosa matambe mametu kikumeta na undumwe na kusia kukua kwa indo kuma kauntini ya Makueni kufikia kauntini ya Kitui. Sanula wibo ni kana ing'ei twa na twa forward case ino twathi kwandikithia withio na station itu kungana na itu twikita ulunjwa withio atita twisikie twimao twikulya mbeki twimao nundu twina wo mwingi indo ile sithi twiyuthwa ni mbingiki kwambia mwako ucio ito bakube itina mitheneli indo ikathi itina mitheneli indo ikathi na ni mbui na ng'ombe na mai kuja ithio wa ng'ombe ta 50 mai kuja mbui ithio wa 40 yuni maitu sani sia yu twimandata twina wia mwingi itina wachumwa kitokite kuthela twaise indo na wachumwa ni twate indo zito iwate yake twi na twakwate yake twi pe andu maitu mande na uthini wa kitwi ni kwithiwa ila twaikwatie twakomienza tutendo valiwa ni thiau na oyube mama wende na uthini uto na kwati indo ciake kitwi ana aise ng'ombe 16 na ng'ombe ile nethe yeninya ni maiya serikali nene vamwe na magavana ma kaunti ile cia Makueni na Kitui kuthukuma kwa vamwe ni kana mamantho usungio wa ung'ei wo na ula withitwe wikathite muno. Katiba ka Kenya kiasia mundu aile kusubiwa na mali yake ebalawe etha serikali ya Kenya ni yakio subia mundu na mali yake mabetange muya usumekie nthini wa katiba kaitu ka Kenya ni kana tonye kufali wondu mundu waile kufaliwewa yulu wa mali yake ni kana ila ngomete otuko ngewa ni wandi subiwa nyi na mali yakwa na andu makwa na ketha tu subiwa ni serikali ya Kenya hii tutapoti ma serikali ya Tanzania kana ni Uganda tuthamigwa kiyo kitu ndwenda kiwike president witu ebalawi na ngavana witu wa Makueni nutukwenda kwata na ngavana wa Kitui ni kana mumye suluhisho yulu wa thina la twinaguo. Nteto hii ni kaiwe ni komando wa polisi sub county ya Kibwezi George Kashimiri ayasia enendi hata methito maisele wako kuna ripoti maasia indo na inge kuithia muundani wa makonge wa dua masama utuku kindo na kila ukuwetata muisio munene. Nataka tu kueleza wananchi wa Kibwezi wale ambaye
ng'ombe zao zinaibiwa, kwamba hao wenyewe ndio wana contribute sana 80%, kwa sababu huwezi peleka ng'ombe yako usiku kulisha kwa Dua Estate ya Makonge na unawacha bila kuwa na mchungaji. Ng'ombe inaporipotea unachukua 1 week kuja kuripoti kwa polisi. Nataka kueleza wachungaji kwamba ng'ombe zako zikipotea, jaribu kuripoti haraka iwezekanavyo. Ndivyo kama polisi tuweze kufuatilia. Tuko na njia mingi ya kufuatilia, lakini ukikaa na ng'ombe imepotea zaidi ya wiki, basi wewe mwenyewe umechangia ng'ombe zako zipotee. Watu waache kulisha ng'ombe usiku, sababu hapo ndio ng'ombe zinapotelea usiku hiwa. Niwongela kwasia kana esililo maungei wona mana kwatu vomwe na ngalile linatumika kutoa esi ungei na metatatalana ikwikiwa kwekithia vaingalika kuwa indo valavalane mwanene wakuma kibwezi kuthi Kitui. Ningependa pia kuongeza kwamba zile ng'ombe ziliibiwa, zingine zimepatikana zikielekea upande ya Matu, na wale suspect wawili wameshikwa na walipelekwa kotini Jumatatu hiyo. Magari 2 ilikuwa inatumika, Probox na hiyo lori, zote ziko custody. Pia tutaweka mikakati, ni lazima tujaribu kuzuia ng'ombe zisipite hii barabara, na nafikiri hiyo wizi tutasimamisha. Kioka kavindani kala imo indolesi thito yiyo kisioni inakwatiwe kauntini ya Kitui na mwisi lilo monene ulona ikweta na iloli aya mumbini wa chuma movetu. Diripoti ya Mutongo TV kuma vake nyambo ilai kauntini ya Makueni, ninye Kennedy Mulinge. Musumbi Uhuru Kenyatta ni wakusia chathi cha kwithiwa kithitu cha majaji 34 alama na vitu kithiwe ni nzama ya muvea wa koti ya JC chathi ki cha twaiwa kabinda kamivea kivathukanio iende na kutula muti Musumbi Uhuru Kenyatta kwa kulea kuvitu kithia masitwa ma majaji 6 alama na vitu kithitwe ni muvea usu wa koti na indi ndini wa Mauvoo alame matubikianikana musili munene wa Makwani Martha Koome ni waumia mweokanani watabia Musumbi Uhuru Kenyatta abikiye na kuvitu kithia masitwa asu ma majaji 6. Indeed, as you assume your respective high offices as judges of the Court of Appeal, the Environment and Land Court, and the Employment and Labor Relations Court, mine is to ask you to serve the people of Kenya with unfailing integrity and commitment. Let your actions and decisions be guided slowly on unbiased and faithful application of the Constitution and our written laws, our principles and values as a nation, and the overriding interests of justice. Ladies and gentlemen, to serve in a state office is a deeply demanding task. Many new burdens will be placed on your shoulders. The public expectations on you will be very high, and obstacles will be thrown along your path. Having taken your oath of office, know that you now hold a special place in our constitutional order, and therefore, my only advice to you is 1, serve with dedication and with utmost fidelity to the oath that you have subscribed to. You are the bastions of justice, defenders of liberty, instruments of law and order, guardians of the rule of law, and the embodiment of the hopes and dreams of our people. Just like you today, I too took an oath to both the letter and the spirit of the law, and it is not open to me to turn a blind eye to reports of our state organs. As long as I serve as president, I will choose the right over the convenient, I will choose the hard over the easy, and I am not doing this for myself, but for the people of Kenya and for posterity. Tuitiana nange waisuni kana Minister wa Labor Simon Chelugui ni watambuka imanyesioni kipathukani kauntini ya Masaku kusisia undu mawalanio ma mitiani matwai yawa na undu wa kwailanja mitiani na maundu ma kisomo imanyesioni isu Chelugui atambuka skuluni wa Mombuni, skuluni wa Motisia na skulu wa Amanyegwa ala matona kana skulu wa For the Blind. In Machakos this April, the exam for April-June was welcomed by many people,
We have over 18 institutions in Machakos offering this trade test, and we have visited 3 of them today. And the total number, the enrollment of students is 1,107 in Machakos. Now, as a ministry, we take this trade test very seriously, and we want to scale up the number of young people graduating or enrolling in these institutions to over 120,000, which means we will be able to address at least 10% of our young people, of our youth, who sometimes have been complaining and raising a lot of concern on employment and also on opportunities. The challenge we've been having as a country is skilling these young people, equipping them, empowering them, and giving them the basic skills. We now have skills on social issues like human resource. We have computer courses. We have technical courses like building and masonry, and also plumbing and fitting. We have hospitality and hotel industry training. And we also have personal care and beauty and therapy trade test. These courses, I've interviewed some of the candidates, left Form 4, some of them left Standard 8, and they have not proceeded. And as a government, we are giving them hope. We are giving them a new life. We are giving them opportunity. We are giving them skills so that they can support their livelihood. Atandithia ala mathoasya kana matwaia cia biasala wa kuthosya masanduku makuma ciandu ila matiwa ni thayo kisioni cha mwingi yu ni maumia witano kwa serikali wa kaunti ya Kitui umanenge ibinda ni kana mabikie na kwibetanga kisioni kila matwaia cia utandithia wo atandithia suma na nengiwe mwiao mabikie na kwibetanga kisioni kiu Lina Musangi ni mwandiki witu wa Mauvoo. Atandithia masanduku mando ala matiwa ni mathayo mo musini wa mwingi kauntini ya Kitui ni malalamiki yako vingo kwa biasala sioni atho kumimaka nzo musini o atandithia aani mana tabuseka memeka kama bisa ka mutongoi kwisila kwa mwene kivila wa Francis Kimanzi kana uvisi wa kanzo musini onu na mata visema vinge mawea nundu masanduku mayaele kwithi wanza wa sibitali nithite nithukumite wia ukuma mwaka wa 2012 aba mwingi indi ithie muthenya weyo nituoni undu wa kimacho muno ila tuonie town administrator wa mwingi oka na ngalili cia askali pamwe na askali make makanzu moka matu ya tupinge mawia maitu na twakulia niki atu ya tuko ofisini kwake atuelesie ila twendi ofisini wake no tuiye etupingia ni kwithia masanduku lazima maiti meenda machona kana menzi yani ino ya kuthina hospitali na tuola nilwa niki nundu twithite tukumite wia ibinda ya saa na tuona twita bu Oingine unaisekana mawea moni mana vingiwe na mainane ngetwa notisi ya kuthama na ni maivite license sia mawea tuyaona twinengwe notisi tuvingiwe weo na bate notice kwa tukula cia nindi necha ukithiwe kana tuvingiwe mawea maitu ni tuivite license baikindu tutaitwe mundu ene numba baikindu motukulia baila yao noka kula tuyatu ya nitukuna wea muthuku nindi mozi embeza zitu cia license na mwazi kama enda weze kwithe tuvinga wea witu tumia mbeza ku na niwe kwina mathina mengi bita Oingine wasakana ni mokia kusikatwa ni makastoma mo ala maivia masanduku ila movikia kwisia masanduku makuthi kuthumu cia endomo na makwithi ya mavingite mawea Ngoto kula cia kaunti ya Kitui itunenge notice at least onethila ni muyumwe miyile tatu twibange withie no tuthame tukethia twina uweso wa kuthi ukombwa nombengi nombini twibite miyile tatu imbeze izwingi cia kuthi kuiba nomba tumiaba mwatu ya tuthi kwanda tikasili o yuku ya mathoete masanduku na makaiba nitubingite mawiazi maitu ila mundu ukukethia abingiwe ndo tutwa polisi anzi otuzikata nundu wako kubinga wea na nitatubilizikie na mama zanduku tubingie chao
nyumbani izu sito. Francis Oingini wa kule gavana wa Kitui Mwandu Charity Ngilu asa vyenza ya kuthimo charini kana withie no makwate vandu va kutea masanduku a yu atandithia mama sanduku mando ala mamine kutua ni mathayo ni mami kule serikali ya Kitui kwisila utongo ini wa mwingi mabikie kulikila kate na kumobo senundo yu mabiasala maoni mabinge kuma musini wa mwingi kauntini ya Kitui nguripoti ya Vilingi wa Mauvoo ni Lina Musangi. Tanzia imwe ya kwailia maundu ma ukuiku ya kisuani mubea wa maundu ma kilindini kana kipieni mwambisia walanio wa kutumiwa kwa isiwa ya matuku wa kisukioni kiu Angelina Musenu kutuelesya. Kisukio kia meli kia Mombasa ni kia vingwa kisukio kinini kia jeti kana meli nini ila ikethe wa siu kuhusia meli nene kisukio ni kiu ni kana kwa ile uthukumi wasio itina wavala inaungama atene kwithwa vana angika kumana ni kutumika kwa ivinda yasa. Rashid Salim ula ukwati ya mwanya wa director munene wa isukio sia meli va Kenya ni waata kisukio kiu kia kiwe vandu va ivinda ya Mei 13 kana mwaka umwe na mwai umwe kwa kimanza kia silingi milioni 500 na vala kivaniwe kuikala vandu va miaka miongo nyanya. The project was undertaken during the toughest COVID-19 phase. In fact, it was supposed to be finished in 12 months, but it took 13 months because of the delay of considering the pandemic restriction on the working hours. And by the way, this jet was built without any cost variance. Salim ni watakana amemba ma bodi ya kisukio kia meli tamasa kuye kana kunenga tenda ya kusevo kwa kisukio kiu kwa kampuni wa Germany ila ambesi kusova kisukio kiu mwaka wa 2018. Some mobile crane operators actually reluctant to use this jetty due to its state, and following a competitive tender done in 2018, management appointed Inlos Lackner of Germany to provide the design. So visual inspection, structural analysis and modeling, the consultant assessed the structural vulnerability and integrity of the entire structure. Kuyanana na mwene kivila wanzama ya kisukio kia Port Joseph Raymond Kibwana ula aitongo ese kia the kiu ni wawetakana kisukio kiu kiu takikwidhi wa kiyosa mwanya wa kila kiku kila kinaumo uwe mwaka muthelu itina wa kuthukuma kwa kilungu kia miaka miongo monza. As the MD has said, this jet has cost us 500 million shillings. So it's to me today it's a pleasure to see one of these projects come into being, and we are glad that the others will soon finish off the new container terminal. We have the oil terminal coming up, and then we will move on to Dangokundu, another project that KTA is undertaking. Ni wawetakana ni kwithwa kisukio kia Mombasa kia meli ni kikwatitwe ni nthingi ni lazima ithwe na kisukio kia kwikala muno kivo kisio kia kusisya boat sia kutongwesya meli nthini wa port. After initial plans, but now we have a jetty that can be used by all the tags that we have in the authority. And from the design, I'm told this jetty will last us for another 8 years. 80 years. So it's going to be available for use for another 80 years. Vanite kwithwa na ivinda ya miaka miongo nyanya vala ikethia wa iungama cia mina kusukuma kana kukusya meli ndini wa kisukio kia meli kia Mombasa. Ngilivotia kuma kauntini ya Mombasa nitawa Angelina Mose. Tuithiu wa Vilingi witunikana enenthi makivou ila kauntini ya Kitui ni makathi ya itambia ya gavana wa kisio kiu Charity Ngilu ya kukuna mungu ukui wa kithangathi kisioni kiu UNND measiakana itambia yuni yitethete banene kusubia mawithu luluko na kusiya mbusi kisioni kiu kungala aimi mamemea yikibuthukanio alama ima muninioni wa mbusi cia kisio kiu yu mena utanu nundu mena kiu cha kuyana cha kungithia mimea iyo Lina Musangi enange waisukwa uliku.
Ekalima wodini ya Kivoo mwingia katika kaunti ya Kitui ni mamutungia gavana wa kaunti Mauvoo Mwandu Charity Ngilu itina wa kuvinga ukui wa kithangathi usini wa Kivoo na mbuzi sionze kaunti ino ya Kitui. Ndeto isa neno itina wa munini ya OCPD mwingi Nicholas Mutua kuwetakana kuma gavana Ngilu avinga kithangathi ki wiki linzelu vaima loli malika usini ukutava kithangathi. Munyithia ng'ale ula ni mwikali wa kisio kile ni muhimu kwa atasia use uu wa Kivoo na isita uu. Masito makwa neta wa munyithia wa ng'ale ni mwana yuthi wa Kivoo ward. Kendo kiambe netungia Madam Ngilu Mauvoo nundu ovinga kithangathi kila kinathiniti andu ma Kivoo kinatabawa na andu na vinya na yu oka ila tunalikililie kendo kiu auka tuvingia kithangathi kiu yu kiu tabwa kila kivo kithangathi kiu kinatetha si andu ukwitha mabanda mboka ta nyimba ndamboka ngutethia andu makwa na andu ma Kivoo kwa na motaba kiu mena thina ni ila kinatabawa witha kiu kino yonondo ni tuiso na mbua sina mbua ndina wenesa lakini ni tutungia Madam Ngilu no kwitha kia bingwa we mundu na kitaba na sene Mauvoo mazira makwa nita wa Kilibiti ni mwenenzi wa mwingi kiambe nenda kutungia gavana Ngilu Mauvoo ni kwithia gavana Ngilu ilo na manyie kana kithangathi kia mwingi kiende na kwanango nuno kio mwene nyama ciake oka mwingi na oka usini wa Kivoo na ongamia kithangathi kou ni tungia gavana Mauvoo ni kwithia be kithangathi kiutabo mwingi kana Kitui county walelo no ya ndoga uona ndoga miona hapo ngamete kithangathi kuma bamba kaba motenu ya kijana kiyo Nguripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma mwingia katika kaunti ya Kitui ni Lina Musangi. Musumbe Uhuru Kenyatta kwi umundi ni ebikite kiwanzani cha mamonanio cha Jamhuri musini wa Ilobi bala wakusia kwambililwa ingi kwa walanio wa ilavu sia masomo sia 4K Club skuluni sia musingi. The soil has enough water. Yeah, so you don't need to irrigate. But this is the permanent meeting point where you need to irrigate. The rebranding of the 4K clubs is a response to the need to align our agricultural policies and programs to the dynamics of a fast-changing society powered by the innovations, creativity, and talents of our young people. There is no question that Kenya enjoys a youthful, talented, and energetic population, which makes it well placed to harness the exciting opportunities on offer in agriculture. We must aim, therefore, to equip our young people in schools and out of school with the skills, the values, the attitudes that will enable them to navigate the complexities of the modern world. The initiative that we are launching today is part of my government's commitment to create new opportunities for young people in every sector of our economy. Dear friends, the agricultural sector represents the single largest and one of the most important platforms for income generation, employment creation, and food security. And indeed, Kenya's economic growth has always been heavily reliant on the performance of the agricultural sector. And the sector has directly contributed an average of 25% of our country's GDP over the last 2 decades. The Enable Youth Project, which we are also launching today, is one of the youth-targeted projects that will directly train and empower 10,000 young agripreneurs and create employment opportunities
to another 50,000 youth along the agricultural value chains. Indeed, as the young man said here, the project integrates a financing component that will support youth-owned agribusiness and provide Kenya shillings 2.2 billion to finance youth agripreneurs through 3 financing mechanisms, namely 500 million Kenya shillings in interest-free loans to finance youth for startups, soft loans where Kenya shillings 900 million will be committed in the form of low interest credit to the incubation graduates at a low interest rate of 5%, and the risk guarantee fund where Kenya shillings 800 million will create a risk-sharing fund which will provide backstopping support to financial institutions as they make available up to 5 billion as commercial loans to agripreneurs. To this end, the first batch of 520 youth will be proceeding for incubation from June of 2021 and will be receiving financing of between Kenya shillings 500 and Kenya shillings 1.5 million each to set up and run their agribusinesses. Naindi ndiamba usoma amwe mautumani ala matubikia vemwe kwasia Faith Mauvoo matubikite kwanza mbailu va mulolongo ni Joshua Mwoki kwa kabisi. Mutongo TV ni masila kuma makendu Vilingi wa Mauvoo ukite kwanzia ya ilete tuemete va Mutongo TV ni mubea na bengu kwa sia Gideon Muinde kuma tumba kasinga ni masaku Mutongo TV ye sawa na indi mautumani menyu ni maingina nondo ndibikena kusoma onde ekangu tungie mubea mwanya nondo wa kusakua kwithiwa twanenania na kusakua kwithiwa waendania na kwa thini wa Vilingi wa Mauvoo nienda utungia mubea onde alama ili ya Vilingi wa Mauvoo tuambie na andiki maitu ma Mauvoo na madirekta makwa Lois Alfred Jeremy na Joseph na indi ula wande thesia kwa lula na nzia ya meko ni Sharon Dinda nienda ngunie nzomandi bu muthenyani wa umundi twekomana ingi muthenyani wa uni o masa ta aya kwa oyuni utia mokoni make DJ Biado ndini wa Kilungu cha Kililindi balamo kwatiania na mwini Solosita kana mambo ndukadhiva asa indi ni kuendea kiwio cha kwaila tiwanesa.